Vena VATA wa ENENTHI KWITHIWA MAITHUTHW'A na KUSOMETHW'A UNDU MATONYA KUMINA MAKUANI KOTINI KIVATHUKANY'O VA KENYA na MUNO KWISILA NZIA ya WIW'ANO KANA MEDIATION one KWANA na MWAKOSANA wa ENENTHI maunduni ma MAKUANI KANA MEDIATOR KOTINI wa KANGUNDO mwandu ROSENZIO KAWALA ELESIA KANA ni KWANA na UNDU MUSILIMUNE na MAKUANI mwandu MATHA KOME wendekethetie Boniface wa Mutesya no kutweleza na Rose Musembi na ulane mukwatĩanĩai wa maundu ma MAKUANI thĩinĩ wa koti wa Kangundo aweta kana maundu ma kumina MAKUANI kwanza ya kuiwa na mavĩtũkĩthiwe mwakani wa 2007 no kana kuthengianisia uneni na alama ya manĩtũ kana masikatanĩte thĩinĩ wa gwikia WIW'ANO no witwika mwamulo KWISILA kotini twethiwa thĩna wa clashes 2007 Kenya na twaunganishwa ni KOTINI kwa umeona mediation ni thukuma na nicho kitumi koome na lange mama nate yo koome mai mikarenje ye mediation kitumi yake nundu twetha na mediation society ketha je na WIW'ANO na twetela mediation ni sindu ikathela kwa mituki nundu wekala mediator mwandika agreement isu ni kusawa court na kwa adoptiwa ni itwika court order kwani maingi watakana matumite mbai mbingi cia moloto na muno vaile mbetania ukamba na ENENTHI kwa mano kwa vinda ya sao mesene mwene kwa ene na sundusi ya musikwendea na uvingi sakana kwa nangika kumano na MAKUANI maukwe lungu ya saa NZIA ya wakati wa MAKUANI na NZIA ya kuikala society otwe na WIW'ANO wisaithia andu manyu kwa watata osisi anwana mbai yitu itwetha ata andu manyumba na okegwa kwi mbai ya kuwa mwambanite kwi mbai ya tangwa mwambanite lakini nundu wa kwitha na MAKUANI kotini usia no sunu ende na uthela no isaithwa na wasisia ciathi ila ciana cikithetha nacio ciangacia na cindu cio kosu wisaithia wasisia mundu andu ala make meutwika make ukia morita mebo anicha wono na tuongelele ma WhatsApp group wisaithia no marafiki tu me usaitia cindu hi oila cindu hi cionthe cia misi lakini nundu misi ni yanangitwe ni kwa ngwatanio nundu wa MAKUANI saa cionthe kotini uyisaithia juu twende na nanga usiano wa mukamba na kwa family generally na no cha wono na discipline ile ciana nundu etha musindu na ngwatanio ciana yithona andu mau makania makwatene kwa uno ni kulia kamba MAKUANI maito to mine through mediation ni kana wisaithia usiano wa family ni wekala alama ikinyita muno na muno isioni cia Kangundo awetala ni MAKUANI maundu maitheka na alama ile ukuwa miaka mingi ENENTHI mande na usila kotini ati omesela kwanza WIW'ANO makuwa elungu ekuve kwiwa na kuciokeania vamwe mediation succession cases ila teteka inengwa ni court no na atu imino na meno makaneli na wasio thisa ithia kwani ikwita miaka mingi kotini nundu yugwekala nthi na andu asume na thina cia kuwana sindu no maelesio onesa na matondu imesi mathina mokuma misiini wala koti nditona umana kwa mundu nundu akwelewana nundu wa mundu ala momesene moene kinyumba wisaithia bela isi mesela kwa mediator kingi metha maine na mediator lugha yo ya mama na niweze pia mataelewa Kiswahili na Kisungu wisaithia ba koti ni meibingisa na maisi undu menda otuhelese kana andu ingine male ya kumanya miao yo ila me kotini na kavinda kukutele mangu na lama masikatite kana andu cio toethe wa ENENTHI makatumia nzese WIW'ANO makatethese kumina mathina maingi ala matonya umekumbula ta mesilia maingi ona lama osa matambiangi makuyumia thayo kana kwika ciiko ingi nthuku maikia MAKUANI tike la mundu witha esimiao na yu jesa ithia tondo tike la mundu wisimiao etele mwana mundu longi na no wise ona kotini wewa mundu acha ne utwa kotini itumia wata kindu cha utelemia muno isa ithia yo koti yoneka mo maitha lakini koti timu maitha wa mundu no isa ithia moni utabuga maundu akeawe kwani ya gwithukite wa bikapa ya kotini wikwa na ona tona wa miaka mingi mundu aike ya baza no isa ithia we kabake juwa na ingine meni matatito kwejuwa maikia usililolwa meona toto na kwithabo nundu nthu ya mundu thitha imutalemia na imutapia kwani ya kondu ithukite na cindu ciokosu na nundu mundu nukundisipana wani mwiya ondamisi ayona ukwiwa ni nthu yake nogo uwisaithia mundu ucu notona kwijumia thayo wabateke tumi Kangundo kaundini ya Masako nyeni Tawaboni Mutesya.